الزول في الاول هي تتدومي في يكناوي غتوليم الزول كوسمتيكي يرانا زال يدرسنا اسنيني صاحي تفون عروض نون اي سورتو افو دي غرزن قيم في ديفنا. Azul Flewen, c'est sa voix de guide, c'est de chez Azul Cosmétique sur Tower TV. Donc je vous présente un peu le projet de Azul Cosmétique, notre premier produit 100% huile d'olive de Kabylie. Alors on souhaite via Azul Cosmétique présenter et valoriser la culture amazigh, la culture berbère, nos origines donc kabyles et préserver la santé de tous et l'environnement. Donc bienvenue chez Azul Cosmétique. أدي صدوات الخير نوسد نغني قبيلي ثولا شخير أيا نفرح ترني أدي صدوات الخير عسلامة في اللون عسلامة الزول عسلامة في اللون. Azul Rahmanian. Merci à Azul Cosmétique de valoriser notre identité, de penser à notre santé ainsi que notre environnement. Maintenant, à nous de les encourager. Tower TV. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. الزول